Stanje računa. Nakon prijave u sistem, otvorit će se prozor za pregled stanja računa gdje možete vidjeti podatke o prijavljenom korisniku, datumu i vremenu posljednje uspješne prijave u sistem, odbijenim nalozima. Na navedenoj formi moguće je izvršiti osvježenje za stanje svih računa prijavljenih u sistem. Ukoliko je došlo do promjene stanja na računu, ta promjena će biti vidljiva. Osvježenje možete raditi samo jednom u toku jednog prijavljivanja u sistem. U slučaju da su vam potrebne smjernice za neku od aktivnosti u korisničkoj aplikaciji, kliknite na dugme Pomoć, gdje se otvara priručnik za korištenje servisa. Odjavu iz sistema elektronskog bankarstva možete uraditi klikom na dugme Odjava. Na formi Stanje računa vidljive su vam informacije o računima, račun, valuta, trenutno stanje, stanje u redu čekanja i detalji. Račun omogućava vam uvid u sve račune i partije prijavljene u sistem elektronskog bankarstva. Valuta omogućava vam uvid u valutu sredstava. Trenutno stanje omogućava vam uvid u trenutno stanje na računima. Stanje u redu čekanja omogućava vam uvid u naloge na kojima nemate dovoljno sredstava na računu ili naloge koje ste kreirali sa budućim datumom. Ako želite vidjeti detalje računa, kliknite na dugme Detalji. Promet. Klikom na dugme Promet otvara se forma sa podopcijama Dnevni i Analitički promet. Klikom na dugme Dnevni promet možete pratiti promet na dnevnom nivou, dok klikom na dugme Analitički promet možete pratiti promet zaključeno sa jučerašnjim danom. U polje Izabrani račun vidljivi su računi za koje je moguće izvršiti pregled prometa. Kliknite na strelicu pored ovog polja da biste odabrali odgovarajući račun i valutu. Također, označite vrstu prometa u predviđenim poljima, u korist, na teret ili obje. Nakon što ste unijeli sve tražene podatke, kliknite na dugme Pretraži. Prometne stavke možete eksportovati u formatima CSV, TXT ili vršiti pregled u PDF formatu. Prometne stavke možete sortirati po svim kolonama, te vam je omogućeno i printanje u korisničkoj aplikaciji. Izvodi. Da biste mogli pregledati izvode, potrebno je da kliknete na dugme Izvodi. U polju Izabrani račun vidljivi su računi, odnosno partije, za koje je moguće izvršiti pregled izvoda. Kliknite na strelicu pored ovog polja da biste odabrali odgovarajući račun i valutu, a zatim u polje ispod unesite datum po kojima želite izvršiti pregled izvoda. Nakon što ste unijeli tražene podatke, kliknite na dugme Pretraži. Izvode možete eksportovati u formatima PDF, TXT, XML, MT940. Sortiranje izvoda moguće je po datumu izvoda, broju izvoda, prethodni saldo, novi saldo.